Peto mesto. Psy Gangnam Style. Je pesma koja je na početku bila popularna i voljena, ali je posle nekog vremena skoro svima počela da ide na živce i zato ima čak preko 1.500.000 dislajkova. Četvrto mesto. Cortando o botao do YouTube. To je klip od jednog youtubera koji je dobio YouTube Silver Button. Bukvalno ga je otvorio i uništio. I zato je dobio čak preko 2.100.000 dislajkova. Treće mesto. Rebecca Black Friday. To je pesma od jedne pevačice koja ima vrlo iritantan glas. Da kažem, ni meni se uopšte pesma ne sviđa, tako da se, da kažem, i slažem sa dislajkovima. Pesma ima čak preko 2.300.000 dislajkova, što je veoma, veoma puno. Drugo mesto. Call of Duty. Infinite Warfare Reveal Trailer. Taj trailer nije doneo ništa novo i vidjelo se da će igrica biti skoro u potpunosti ista kao i prošli delovi. Pa je verovatno zato dobila preko 3.200.000 dislajkova. Prvo mesto. Justin Bieber Baby. Ova pesma je verovatno najmanje voljena pesma na cijelom svetu. Ima preko 6.700.000 dislajkova.